Igihe hatangiraga intambara hagati ya Israel na Iran nyuma y'igitero icyo gihugu cy'abayahudi cyagabye kuri Iran, hahise havuka ibibazo byinshi bijyanye n'intwaro z'ubumara cyangwa se intwaro za kirimbuzi za nucleaire ku isi yose. Umwuka mubi uri hagati y'ibi bihugu byombi uteye impungenge ku isi hose, nubwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko habayeho amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'ibyo bihugu byombi. Mu myaka ishize, Iran yakomeje gushinjwa gutunganya uranium hagamijwe gukora intwaro za nucleaire, ibyo yakomeje guhakana, ivuga ko umushinga wayo wo gutunganya uranium ugamije gusa ibikorwa by'amahoro birimo iby'umuriro w'amashanyarazi, ubuvuzi ndetse n'ubuhinzi nk'uko abayobozi b'icyo gihugu babivuga. Mu kugaba igitero kuri Iran ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu, Israel yavuze ko Iran iri mu rugamba rwo gukora intwaro za nucleaire. Naho ku bijyanye na Israel, yo ifatwa nk'igihugu cya 9 gifite intwaro za kirimbuzi z'ubumara, ariko ntirabihakana cyangwa se ngo ibyemere. Ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa karindwi, perezida wa Iran yashyize umukono ku itegeko rihagarika ubufatanye hagati y'igihugu cye n'ishami rya ONU rishinzwe kugenzura ibikorwa bya nucleaire nyuma y'igitero Israel na Amerika bagabye ku bigo bya Iran bya nucleaire. Israel ndetse na Amerika byombi bivuga ko ibyo bitero byari ngombwa hagamijwe kubuza Iran gukora intwaro za nucleaire. Kugeza ubu urwego ibi bigo byangiritseho ntabwo ruramenyekana neza. Umuyobozi ushinzwe imishinga mu kigo gishinzwe kugenzura intwaro za kirimbuzi Center for Arms Control and Non-Proliferation, John Earth, yabwiye BBC ko Israel nta na kimwe iratangaza ku mugaragaro. Ibihugu bitanu nibyo byari bizwi ko bifite intwaro za nucleaire, kandi ibyo bihugu byasinye amasezerano yo guhagarika ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi. Amasezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu 1970 kandi asinywaho n'ibihugu 190. Korea ya Ruguru, kimwe mu bihugu byari byayasinye, yivanye muri ayo masezerano mu 2003 kandi ubu izwiho ko nayo ifite intwaro za nucleaire. Uretse Israel itaratangaza ku mugaragaro ko nayo bifite, hari ibindi bihugu bibiri byatangaje ko bifite izo ntwaro. Nyuma y'imyaka 80 uhereye ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarasaga igisasu cya mbere cya nucleaire, ubu ibihugu 9 nibyo bizwi ko bifite intwaro za nucleaire, nubwo habayeho gahunda zitandukanye zo guhagarika ibyiciro no gukwirakwiza izo ntwaro. Iyi nkuru ya BBC iravuga ibyo bihugu 9 bifite izo ntwaro za kirimbuzi ndetse n'umubare wazo buri gihugu gifite. Reka tubivugeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwongereza, Ubushinwa n'Ubufaransa nibyo bihugu byatangaje ku mugaragaro ko bifite intwaro za kirimbuzi. Igihe habaga ibiganiro byagejeje ku masezerano yo guhagarika ikwirakwira ry'izo ntwaro, ibyo bihugu bitanu nibyo byonyine byari bizwi ko bifite intwaro za kirimbuzi. Intego yari yo kubuza ko habaho ibindi bihugu bishya byazikora, ahubwo bagashyigikira ko ibikorwa bya nucleaire byakoreshwa mu buryo bw'amahoro. Ariko nyuma haje kwiyongeraho Ubuhindi, Pakistan, Israel na Korea ya Ruguru, nubwo Israel itarabitangaza ku mugaragaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere cyatangije gukora intwaro za kirimbuzi, kandi nicyo gihugu cyonyine kigeze kuzikoresha mu ntambara, ubwo bagabaga ibisasu bya nucleaire ku mijyi ya Hiroshima ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 8 mu 1945 na Nagasaki ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 8 mu 1945 mu Buyapani, ni mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibi bisasu byatumye Ubuyapani bushyira hasi intwaro. Ibi bisasu byahitanye abantu bari hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 246 ako kanya, benshi muri bo bari abasivile. Ni muri icyo gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, Amerika yatangije gahunda yayo ya nucleaire mu 1941. Hagati y'umwaka w'1945 n'1990, Amerika hamwe n'ibindi bihugu byari byaratangaje ku mugaragaro ko bifite intwaro za nucleaire, byakoze intwaro zirenga ibihumbi 70 z'ubwoko burenga 65 butandukanye bw'ibisasu. Ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa karindwi mu 1945, Amerika yakoze igerageza rya mbere ry'icyo gisasu mu gikorwa cyiswe Trinity. Ariko kugira ngo yubahirize amasezerano yo guhagarika ikwirakwizwa ry'intwaro za nucleaire, Amerika yaje kugabanya cyane ubwinshi bw'izo ntwaro. Laboratoire y'igihugu iri ahitwa Walk Ridge n'ikigo cya Y12 cy'umutekano giherereye Walk Ridge muri leta ya Tennessee, kimwe n'ikigo cy'igerageza rya nucleaire cya Nevada hafi ya Las Vegas, ni bimwe mu bigo bizwi bikorerwamo intwaro za nucleaire muri icyo gihugu. Nk'uko bitangazwa n'ihuriro ry'abahanga Federation of American Scientists, mu bisasu 12,300 bya nucleaire bifitwe n'ibihugu 9 ku isi,
90% biri mu biganza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Ubu Burusiya nabwo reka tubuvugeho, ni ikindi gihugu gifite intwaro za kirimbuzi. Icyahoze ari Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasoviete cyabaye igihugu cya kabiri cyakoze intwaro za kirimbuzi mu mushinga watangiye mu 1943 hagamijwe guhangana na Amerika. Igihe URSS cyangwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zasenyukaga mu mpera z'umwaka wa 1991, Uburusiya nibwo bwahawe umutungo wose w'izo ntwaro. Mu 2010 bwari bufite ibisasi 2600. Ryahuriro ry'abahanga twari tuvuzeho mu kanya ryitwa Federation of American Scientists cyangwa se FAS ivuga ko ibingibi byatumaga Uburusiya buhinduka igihugu gifite intwaro za nucleaire nyinshi ku isi. Nk'uko imibare ya FAS ibigaragaza, Uburusiya nibwo bufite byinshi kurusha ibindi bihugu byose. Bufite hafi ibisasu 5580, ni ukuvuga 47% by'ibisasu byose bya nucleaire biri ku isi. Amakuru afitiwe gihamya yemeza ko 1710 muri ibyo bisasu biba byiteguye gukoreshwa ako kanya igihe cyari cyo cyose, mu gihe Amerika ifite ibisasu 1670 nabyo bihora byiteguye kuba byakoreshwa igihe cyari cyo cyose. Bityo ibi bihugu byombi bifite ubushobozi bwo gusenyana burundu. Batunze ibisasu byinshi cyane kurusha ibindi bihugu 7 bifite intwaro za nucleaire. Nubwo nta gihamya ifatika yerekana ko Uburusiya burimo kongera cyane ububiko bwabwo, ryahuriro ry'abahanga navugaga mu kanya ryitwa FAS ribara ko Uburusiya bushobora gutangira kongera ububiko bwabwo bw'intwaro za kirimbuzi mu myaka iri imbere. Ikindi gihugu ni Ubwongereza. Ni kimwe mu bihugu 5 byamenyekanye mbere ko bifite intwaro za kirimbuzi. Izi ntwaro zibitse mu burengerazuba bwa Ecosse, mu kigo cy'ingabo zirwanira mu mazi cyitwa Clyde, ndetse no mu kindi kigo cya gisirikare cya Faslane mu majyaruguru y'Ubwongereza. Ibi bisasu bibikwa kandi bigacungwa ku bubiko bw'ingabo zirwanira mu mazi bwitwa Coulport. Nubwo uyu mushinga wa nucleaire ugenzurwa n'Ubwongereza ubwabwo, ariko bakorana bya hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko FAS bivuga. FAS yongeraho ko Ubwongereza bufite ibisasu 225 bya nucleaire nk'uko imibare yo mu 2023 bigaragaza. Umuryango mpuzamahanga wita ku guca intwaro za kirimbuzi ICAN ufite icyicaro mu Busuwisi wanahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 2017, uvuga ko Ubufaransa bwo bufite ibisasu 290 bya nucleaire. Izi ntwaro ni izo gukumira kugira ngo igihugu cyabo kibashe kugira ububasha bwa politike mpuzamahanga budashingiye kuri Amerika gusa. Izi ntwaro za kirimbuzi z'Ubufaransa zibikwa mu bwato bwa nucleaire burasa ibisasu biri mu mazi ndetse no mu bigo by'ingabo zo mu kirere. Mu 1960 Ubufaransa bwabaye igihugu cya kane cyakoze igisasu cya nucleaire bugiye izina rya Gerboise Bleu. Ikindi gihugu ni Ubushinwa. Ubushinwa ntabwo busanzwe bushyira ku mugaragaro gahunda yabwo ya nucleaire nk'uko amakuru y'imiryango icunga iki gice bivuga. Biragoye kumenya neza umubare w'intwaro za nucleaire Ubushinwa bufite. Gusa nk'uko bitangazwa n'ikigo Stockholm International Peace Research Institute, mu 2021 Ubushinwa bwari bufite ibisasu 350 bya nucleaire, bituma buza ku mwanya wa gatatu mu bihugu bifite intwaro za kirimbuzi nyinshi. Hiyongeraho kandi ibindi bihugu 3 bifatwa nk'ibifite intwaro za nucleaire: Ubuhindi, Pakistan na Korea ya Ruguru. Ibi bihugu 2 bya mbere, no kuvuga Ubuhindi na Pakistan, ntabwo byigeze bisinya amasezerano yo guhagarika ikwirakwizwa ry'intwaro za nucleaire yamenyekanye nka TNP. Korea ya Ruguru yo yari yarayasinye ariko iza kuyivanamo mu 2003. Nk'uko imibare ya Stockholm International Peace Research Institute yo mu 2024 ibigaragaza, Ubuhindi bufite ibisasu 172 bya nucleaire. Uyu mubare urahagije kugira ngo igihugu kibashe guteza ubwoba, nubwo atari byinshi nk'ibya Amerika cyangwa se Uburusiya nk'uko iki kigo kibisobanura. Ubuhindi bwagerageje intwaro za nucleaire bwa mbere mu 1974 no mu 1998. Bufite kandi ibisasu bya missile biraswa kure bishobora gutwara ibisasu bya nucleaire nk'icyitwa Agni V, gishobora kugera mu ntera iri hagati y'ibirometero 5500 n'5800 nk'uko Fondation pour les Recherches Stratégiques FRS ibivuga. Umushinga wa nucleaire w'Ubuhinde ugenda uhanganye n'uw'igihugu cya Pakistan. Ibihugu byombi bibanye mu buryo bukomeye bwo kutizerana. Ejo bundi byaranarasanye ubwo butahisi yose ngo byagenda bite kimwe muri byo kiramutse gikoresheje izi ntwaro. Ikigo SIPRI cyangwa Stockholm International Peace Research Institute kivuga ko Pakistan iyo ifite ibisasu 170 bya nucleaire yatangiye kubyubaka mu 1998. Nk'uko bimeze ku Buhindi, Pakistan nayo ntabwo yigeze isinya amasezerano ya TNP, ariko izwi nk'igihugu gikomeye gifite intwaro za kirimbuzi. Korea ya Ruguru yo ivuga ko ifite intwaro za kirimbuzi
kugira ngo yirinde iterabwoba rituruka hanze, cyane cyane ku ngabo za Amerika ziri muri Korea y'Epfo. Iki gihugu gifite intwaro za nucleaire zibarirwa hagati ya 20 na 30 nk'uko amashami y'inzobere zigenzura intwaro za nucleaire bitangaza. Kimaze gukora igerageza ryinshi, aho irya nyuma ryabaye mu 2017. Igihugu kitagira icyo gitangaza ku mugaragaro kubirebana n'intwaro za nucleaire ni Isirayeli. Ni igihugu cya cyenda gifatwa nk'igifite intwaro za nucleaire cyangwa intwaro za kirimbuzi, ariko kitigeze na rimwe gihakana cyangwa ngo cyemere ku mugaragaro ko gifite izo ntwaro. Bivuga ko Isirayeli ifite ibisasu 90 bya nucleaire nk'uko bitangazwa n'umuryango ICAN n'andi mashyirahamwe arimo na Federation of American Scientists, nayo yemera ibyo bivugwa. ICAN igira iti kubera ko Isirayeli idashaka kwemera cyangwa guhakana ko ifite izo ntwaro, byinshi ntibizwi neza ku bubiko bwayo, ariko inzobere zivuga ko ishobora kurasa intwaro za nucleaire ikoresheje misile, amato y'intambara ajya munsi y'amazi ndetse n'indege z'intambara. Muri ibi bihugu 9 bifite intwaro za nucleaire, Isirayeli iza ku mwanya wa kabiri mu bifite nkeya, inyuma ya Korea ya Ruguru. Nk'uko bivugwa n'abahanga babiri ku mugambi wa nucleaire wa Isirayeli, Avner Cohen na William Barr, babinyujije mu kinyamakuru Foreign Policy. Abayobozi ba Isirayeli bafata gahunda yabo ya nucleaire nk'igikorwa cyo kubaka ejo hazaza h'igihugu, bishingikirije ku ntego ya ntibizasubira ukundi, never again cyangwa plus jamais ça, yatangijwe mu rwego rwo kwibuka jenoside yakorewe Abayahudi. Bongeraho ko uburyo bwo gukora ibintu mwibanga, umwete n'ubwirinzi bikomeye ari byo byaranze gahunda ya nucleaire ya Isirayeli. Bavuga kandi ko amagambo amwe y'abategetsi ba Isirayeli yakunze gufatwa nk'ibimenyetso bihishura ko igihugu gifite intwaro za nucleaire. Icyo ibihugu byose bihuriyeho nuko bivuga ko izi ntwaro ari uburyo bwo kwirinda ibibazo cyangwa se ibitero bishobora kuva hanze. Bityo intwaro za nucleaire zabaye uburyo bwo gukumira cyangwa se gukanga ibindi bihugu byagerageza gushaka guteza umutekano muke. Imiryango mpuzamahanga ishinzwe kugenzura intwaro za nucleaire ku isi, cyane cyane FAS, ICAN n'indi, ivuga ko kuva igihe cy'intambara y'ubutita kirangiye habaye igabanuka rigaragara ry'izi ntwaro, mu gihe icyo gihe zari zigeze ku rwego rw'ibihumbi 70. Ariko iyo miryango ubu ifite impungenge z'uko habaye kudohoka ku bikorwa byo kugabanya izi ntwaro, ikanaburira ko bishobora kongera kwiyongera mu myaka 10 iri imbere. Mu gihe ibihugu bimwe bigabanya ububiko bwazo bw'izi ntwaro, ibindi birimo kubwongera. Isirayeli, Ubuhindi na Pakistan basabwa kwinjira mu masezerano yo guhagarika ikwirakwizwa ry'intwaro za nucleaire, ariko basabwa kubikora nk'ibihugu bitagira intwaro za kirimbuzi. Ibi bisobanura ko bagombye gusenya intwaro zabo bafite, kandi bagashyira ibikoresho byakoreshwaga mu kuzikora mu maboko y'umuryango mpuzamahanga nk'uko Afurika y'Epfo yabikoze ubwo yinjiraga muri aya masezerano mu 1991. Icyakora inzobere zivuga ko Isirayeli, kubera ko izengurutswe n'ibihugu bishobora kuyiteza umutekano muke, kwinjira mu masezerano ya TNP byafatwa nko gutakaza ubushobozi bwo gukumira ibitero yifashishije kubifite intwaro za kirimbuzi.